Athi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kweyini ngqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngothi olodwa likaMentshisi thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaja obhadra zikhulule dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni iphupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo yalwazi udaba ngalesi sikhathi ke ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Akwaphinde kwasuka lokho kwasuka embongolweni madoda yawuchitha umthwalo kanti awuthi kuba njani. Awuthi kuba njani kunjalo nje kumuntu egule engasindi. Kulokhu kunjalo nje. Hayi nganza kwethu kuthi angikutshela ukuthi phela awungayikhomba indlela ubuye uyijike wena. Awuvumelekile ukukhomba indlela ubuye uyijike wena futhi. Okokuqala lokho. Awuvumelekile ukungabaza amandla ehigher power, amandla ohamba nawo. Because impilo uyiphila khona la on the physical dimension but ayilawulwa lapho. Wena ubona ama artifacts nemphumela. But khona la iqala khona nala ilawulwa khona. Lapho ke la ilawulwa khona kwa spiritual domain uyalwelwa lapho. Uyazi ukuthi singakanani izinto ezenzakala lapho. Kubhizi ku hectic. Yezo uyalawulwela lapho. Hey, whatever the case. Kodwa ke there are intercessors that are fighting on your behalf there on a spiritual domain. Awuvumelekile wena ukungabaza lawo mandla. Ngake ngathi ngelinye ilanga ungayiqala izimpi engenasidingo ngoba leyo higher power ifuna wena ukuthi uthrive, wena ubusy usukelana nabantu ufuna ukulwa wenza zonke izinto la. Mawunamandla okudefend awunawo amandla okustrike ngoba wena muzosukela abantu kuzomela udefend uyostrike nini udefendile team defender njalo ayiwini ungastrike angisipela usebenzisa wena ihigher power yakho iovertime ukuthi ayilokhu iviki angabe yenza imali iyaphambili. Hey ziyabuya ke kwa spiritual domain bangani bami ziyabuya kodwa wena themba lento ohamba nayo inamandla lento oyiphethe kanti futhi iyathunya futhi iyakhuluma wena wakho umsebenzi ulula nje ukulalela makukhulunywa nawe lalela yakhuluma ihigher power iyakhuluma iyakutshela izinto iyafika iyakubonisa iyakuthayimisa uthayimi wena ifika nanga